حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية انت جد يا طه بالنور هداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت كل البرايا يا حبيب الله. Kita udah berterima kasih kepada Pak Wagimin sebagai Babin dan Pak Wagiman sebagai Babin di Polsek Majapahit yang sudah memperkenalkan untuk membuat balai pengajian dengan nama Balai Pengajian Babin Kamtimas. Diharapkan dengan adanya balai pengajian ini dapat meningkatkan sumber daya anak-anak kita dalam hal pengajian agama dan bisa mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Terima kasih Pak Walid juga yang sudah mendukung seluruh masyarakat ya, yang sudah ikut partisipasi. Semoga semangat berkah untuk bangun bangunan ini. Demikian.